da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao šta, čuda da se dese, da mi ljudska mostove odnese, da ne... smoto smotana. Tifo! Oprostite, direktore. Majke mi sve čisto i podišu. Bježkore. Oprostite, kako mogu pomoći? Nikako. Krenula sam u hotel. Pa baš zato. Prostite, ako ste vi? Menadžer hotela Sudo. Sudo? Da. Šteta, meni treba vlasnica, ne menadžer. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Curke, stoj, dok ne izvršim rezervaciju. Dobrodošli u hotel Orient Express. Momak, kasnije ću ti dati napojnicu, samo da završimo oko hotela. Misliš kad vratiš onih 6 glava duga, ja? Dobro je, pa Sudo, ne moramo intimne stvari. Ladies is just a moment, please. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dječko, znači rezervacija je za 5 mojih prijateljica i za mene na hockey tours izvršene još ranije. Ja vam se ispričavam, ali je uprava stornirala vašu rezervaciju. Šta je uradila uprava? Stornirala. Ja se ispričavam, znači, dok se ne izmiri dug. O čemu ti, bolan, pričaš? Izvršio sam rezervacije prije 10 dana, čovječe, na hockey tours. Daj mi ključeve od soba. A ja vam se duboko ispričavam, a znate kako, dug se platit mora. Vidim ja da te nešto pitam. Ja tebe nikad ovdje nisam vidio. Kad se već ispričavaš, ispričaj mi ko si ti, ko si je? Pa recepcioner, novi, mali. Sudoba, jeko ovaj majke ti. A ovo je Demba. Demba, onaj futbalir. A nije, Demba je novi recepcioner. Znaš, i on ima nalog da ne prima nesolventne goste. On je hoki za tebe sad noćna mora. Suda, nemoj evo rad, nemoj, molim te. Pa vidi, 5 žena je za mene. Pa jebote, mene primaju Beč, Rim, Madrid, Kairo. Niko mi ne traži ni vaučer, ni ništa. Samo me vi u mom rodnom Sarajevu handrite. Pardon, hoki, rodnom Goraždu. Dobro. Pardon, rodnim Vitkovićima. Pardon, rodnom Beriću. Pa dobro, ne moramo... Pardon, Čehajćima rodnom. Pa ne moramo se sad pardonirat, da smjestim ljude, nemoj me ofirat sad pred ozbiljnim ženama vlade. Dobro, ajde, progledat ću ti ovaj put kroz prste. Odakle ti ovaj komadi? Pa ovo je jedna internacionalna ekipa, prvi put u Sarajevu, ljepotice. Šta će ovdje? Pa ima onaj Fashion Week. Fashion Week? Fashion Week, ja. Ovi što šiju, no? Ko šiju? Oni šiju, što... Na Fashion Week, kad po pisti idu gore dolu, pokazuju kostime, znaš, to. Eto, hvala ti. Odakle taj sakov? Što fali sakov? Što smiješ? Si ga klepio u cirkusu ili od Ine Merlina. Šta je teba smiješno? Smrčna odvanite. Šta ti smiješ? Molim vas, gospodine Sudo, da pročitate ova 3 slova. D, malo I i veliko G. Dolce i Gabbana, papa. Dolce i Gabbana, ja. Šta je? Vi tvog sakova. Samo ti fali ovdje obezbeđenje i pištolj da ti neko daje da te smjesti u onu kućicu kod Energonista. Šta je? Hugo Boss? Šta je? To Hugo Boss. Hugo Boss. Pa to nose u Gasul Haniba. Otvori da ti vidim film. Otvori da ti vidim. Hugo Boss piše. Pa otvori da ti vidim film. Pa unutra piše. Hajde vidim film. Hajde sekundu otvori. Oj, Alija, hođe, čao nas. Šta je? Šta ako je Alija hoće? Šta je? Pošteno je plaćeno, šta je? Nije kod tebe šana. Vidi se da je ti tuđi sako, vidi rukava do nokata. Dobro. Šta je? Završili smo sve, hvala ti. Molim te, skin taj sako, ovdje dolazi internacionalni gosti, znaš. Može neko prepoznat svoj sako na tebe. Kontač. Dobro, skini ti kravatu, biti čvora ko goveđe srce. Ladies, follow me. Ja. Kontam, nema nikakvih problema. Evo, čim ga ja vidim, ja ću ga odmah sad potražiti da mu javim. Važi, zdravo. Direktore! Šta je da ima, šta se dereš? A sad me je telefonski zvala gospođa Ornela i rekla mi da će doći neki važni gosti. I rekla mi je da će neka Monika iz modne agencije Monik da će vam dat. Šta će vam dati? Ove, kako je rekla, naputke. Molim vas, budete malo diskretni, okej? Upravo sam Orneli prenijela pozdrave naših zajedničkih prijatelja iz Italije. Nekih bitnih ljudi. Oni će naime biti smješteni ovdje kod vas. Vjerovali vi to ili ne, upravo tu kod vas.
Pa evo, naredila da za njih spremite jedan poseban apartman. Aj, dobro, idem ja gore da to regulišim. Samo tren. Oni kad dođu, Ornela će za njih otključati stražnji ulaz. Želimo izbjeći nepotreban publicitet. Oni kao Ornelini gosti žele potpun mir i privatnost. Ma i to razumijemo, mi smo profesionalci ovdje, nije to problem nikakav. Mi ćemo se praviti kao da oni nisu tu uopšte, znate. Ma ni oni neće znati da su bili u Sarajevu, vjerujte. Ne. Upravo tako, to želim. I kad sredite apartman, zovite me, molim vas, da ga provjerim. Hoću, idem ja lično ću da uredim apartman, idem da zategnem postrojenje, da sredim sobe, promijenim peškiri i sve to što treba, jel? Hvala, gospodin Hvala vama, sudu. hvala. Info, Da, direktore. idi gore i sredi na apartman Casablanca, dolazi na 2 važna gosta. Apartman da sredim. Ja, Za dvoje? ja. Muž i žena? Pa šta ja znam, ženska glavo, šta su? Idi sredi ga gore, hoću da šljašti ko Las Vegas. Uj, kad ga sredi, ima sve mišćom da miriše. Ajde. Jel Casablanku? Jes, Info, Casablanca, idi leti gore. Što možeš dugo da pamtiš, majku? Zeleniš, zeleniš. Oli, evo ga, Janje. Gospode Bože, odakle to? Pa od Fehre. Kojeg onog Fehre? Ama Fehre iz Lašve. Drži, uzmi Janje. Gospode Bože. Ama drži ga, bola. Gospode Bože, šta ću s njim? A ja znam šta će s njim. Valjda je to Memo naručio zbog ovog fashiona ovog vika. Ma da, eto, manekenke se ubijaju jedući meso. To si stvarno u pravu, čovječe, ove jedu samo ovu travu. Ne travu, nego zdravu hranu. Ovo jagnje ide sad i nikad više. Što pričaš, čovječe? Hoćeš da te čuje direktor, jel? Hoćeš da te čuje direktor? Pa prije ćeš ti letiti iz ove kujnje, nego ovo Janje. Zdravu hranu, niskokaloričnu, to se traži. Evo, pogledaj ova jaja. Ja, Oli, jesu ti lijepa jaja. Čija su? Čuj čija. Od organskog boljeg nema. Proizvođač Kudum Sena. Oli, Da, duša. narudžba, čao. Slušaj, rižoto bez masnoće 1, lignje na žaru 2, brokule na maslinovom ulju, paradajz sa nemasnim sirom, salata od radića 2 puta. Da. Pa šta sam rekao? Šta je ovo? Lijepo ti stoji ovo jagnje. Što mi nisi malo zube oprao? Zube. Što? Dunja, jel treba? Nije problem, znaš? Eto, ko bi rekao da će ovo da doživim u Sarajevu? Pun hotel, a niko nije naručio ni gram mesa. Ajde, bolan, Oli, šta ti ima bit drago, pa da je sreći sad bi sve prštalo od narudžbi. Ne. Sarma, japrak, dolma, brizle, bubrezi, ćevapi, pljeskavice, gulaš, jok. Oni Dunja naručuju, evo ovo, travu. To se zove napredak, to se zove Europa. Dobra Evropa, šta ćemo mi sa ovim janjetom? Ne znam, ja želim u ovu kuhinju da uvedem najnovije svjetske trendove. Da u kulinarstvu ubacim egzotičnu hranu, zeleniš, organska jela. Ja nisam tu da okrećem jajce. Oli, pa to ti je odlična ideja, čovječe. Koje? Pa to da okreneš janje. A ja? Majke mi, ti si u pravu. Pa jesam, naravno da sam u pravu. Ako neće gosti da jedu, onda ćemo mi. Pa i mi radnici smo živi ljudi, jel tako? Gospode Bože, kako ste brzi i efikasni kad je hrana u pitanju. Misliš, jeboguzluci, a? Šta? Jeboguzluci. Gospode Bože, mislio sam na kanape, antipastu, brešame, kruton. Šta? Kruton? Kruton! Kruton. Pa kako za tako uzvišenu stvar kao što je kulinarstvo imate tako prizeman riječ? Dobro, Oli, Gospode nije on Bože. tako mislio. Ajde. Evo, mislio je peksimeti. Uglavnom idem ja do suda sad da vidim sviđa li se njemu ova ideja, mada mislim da će biti oduševljen. Jeli? Zašto? On vam je svratnik. Ajde. Eto, ja i da hoću ne mogu. Ja nemam gdje da ispečem to jagnje. Vidi, na ovoj amaterskoj opremi. Šta ti misliš da ja tebi donesem brene, ha? Hajde, bolan, Oli, pa šalim se. Šta ti je? Nešto sad kontam ova kuhinja. Sad nije rekla Ornela da će doći neka nova profi kuhinja. Ma da, ali kažu da je otišla greškom u Zenicu. Valjda i tamo ima neki Orient Express. Svašta. Oli, odlučio sam.
Ipak ću biti ja tu da ti pomognem oko ovog janjeta, znaš. Ali molim te, daj mi skuhaj neku kafu, sav treperinko, mjenjač od juge, jutros od ovih modela i ovih manekenki. Ajde, molim te, daj mi jednu kafu malo da se opustim, relaksiram. Dobro, može kafa, samo mi nosi ovu živinu, sočiju, nosi, molim te. Tako. A sad, moj glavni adut. Superiška. Vojrom! Došla sam sve pregledat. Druga soba je okej, ormar okej, lampica, Isuse, šta je ovo? Čipka. Moja. Lično sam je heklala. Sklanje to, molim te, to je grozno. Pa šta pa grozno, to je moja čipka. Grozno je, molim te, makni to, ne mogu to gledat, to je estetski pogrešno, molim te. Benvenuti. Kamera. Si. Come with me. Šta si ono stavila, ono je užas. Izvinite, ali meni se čini da im se svidjelo. Čak je onaj jedan spomenuo i kameru. Sigurno hoće da snimi moju čipku pa da je pokazuje po bijelom svijetu. Tvoj čipku pokazuje po bijelom svijetu. Ajme, majko, znaš kako nas se smiju iza. Boga mi, mojoj čipki se niko ne smije. Znaš li ti da sam ja taj recept naučila od svoje nane? Koliko ih je ona samo prodala za olimpijadu. Čak je jednu kupio i Kirk Douglas. Te vaše obitelji, ono s koljena na koljena, ali? Da, sa čipke na čipku. O, pa gdje si Pepito, a? Aj, papak, sjedi tu. Majke mi, sad te nešto gledam, da ne znam da je Versace umro. Ja mislim da on sjedio. Dobro je. Pa jest on, direktore, samo nije Orđiđi. Šta ti se šlizgo javljaš? Šta si ti javljaš? I šta vas dvojica znate ba o modi? Pa ja kad sam hodao po Amsterdamu, po Parizu, po Berlinu, bolan, pa vi ste povratniku i pobistriku ba vukli kante, bolan, šta je tebi čovječe? Kad sam ja Rolling Stone se slušao, ba išao u Berlin na koncert, bolan. Ma nije to sporno, ba, nije sporno, nego taj Kaputić ti malo ko tuđi, znaš. Dobro, ba. Nekako nisi u tome. Dobro, ba, pusti Kaputić, ba. Kad si već došao od nešto onako jaranski, pitam. Ova moja firma, znaš, ovaj Hockey Tours, ja bi to malo buraz, ja bi to nekako malo mijenjao, znaš, i logo i naziv. Da mi je neki slogan da imam, pa ono da ide na billboarde, da ide na reklame, na radio, na televiziju, ali eto, to bi nešto... Koliko para tu? Pa dobro, ti znaš da Hockey Tours ne plaća, a zato bi platio. Zato bi odvojio pare i platio. A može ovako, svuda pođi, kući dođi. Svuda pođi, kući dođi. To je prava budalašna, to je kontraslogan. Pa šta će se Hockey Tours vraćat kući, ba mi treba samo da idemo, samo da ferceramo. Što dalje od kući, kakva kuća? I tamo i vamo, što? Nešto kontam, da ja znam, možda na pravom ste kursu, baš u Hockey Toursu. Pa eto, ko je malo bolje, ali ta riječ kurs mi ne godi nikada. Šefe, Oli se žali kako mu gosti ne naručuju meso, pa je ostalo čitavo jagnje i on bi da ga ispeče za raju, pa vas pita može li. Četiri jagnje mu ostalo. Aha. Evo Hockey časti, neki speči, evo. Dobro, ti mene sad zajebavaš ko ja ne bi ispekao janje za dobar slogan. Eto, ispekao bi janje za dobar slogan. Pa evo Dunje, ona skoro će završiti književnost. Hajde ti malo produmaj za ove. Kakav slogan, šta? Ama imam sine firmu, znaš, Hockey Tours i to, pa da mi je nekako da to malo ošerbetim, što bi mi rekli, promijenim, da mi ide neki slogan, da ljudi čitaju, pa da se više vozi, jel' tako? Evo, samo da razmislim. Samo, Hockey, odakle vam to ime? A to ti je nadimak jednog pivača iz mog vremena kad sam ja u vojsci bio, je bila jedna hit njegova pjesma. Nazdravite drugovi, sa mnom i sa tugom, otišla... Šta se ti, Vanečkaš, ko ti ne znaš tu pjesmu, jel? Ko ne znaš ti pjesmu? Nazdravite drugovi sa mnom i sa tugom,
Hoki nikad klijente ne prepušta drugom. Hajde si ne ponoviš. Nazdravite drugovi sa mnom i sa tugom. Hoki nikad klijente ne prepušta drugom. Ma, odi da te Hoki poljubi. Pa ovo je čudo. Ovo je čudo slogan. Ma čudo slogan, ja nemam riječ. Vidi ovako, janje kad se ispeče, za tebe je od Hokija glavuša. Ja ću za tebe maksuzije 2 oka izvaditi ispred tebe. Hvala. Hajde, molim, samo još jednom. Nazdravite drugovi sa mnom i sa tugom. Hoki nikad klijente ne prepušta drugom. No comment. No comment. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Im smo sobu. Sobu. Da. Nema problema. Može lična karta. No. A dama? Neophodno, ne su zaboravili. Nadam se da nije problem. Dnevna tarifa. Izvolite ključeve. Hvala. Uživajte u Orient Expressu. Generalni sekretar partije Demokratskog progresa Miroslav Brčkalo kazao je danas da je jaka koalicija između vlasti Republike Srpske i koalicije Domovina, a SNSD označio je lažnim patriotima. I za sam kraj je jedna zanimljiva informacija. Svjetski modni dizajneri Dolce & Gabbana su u Sarajevu. Tako je naš za Sarajevo Film Festival i Jazz Fest Mali, digni regler, pojačaj televiziju, ide ova vijest o Dolce & Gabbani. Ma ajde, šta ću dizat regler, vidiš da je gotova vijest. Ama gotova je vijest, čovječe, ali Dolce & Gabbana je u Sarajevu, čovječe, to je moj idol, kad ti kažem pojačaj. Ko ti je idol? Dolce & Gabbana, ba. U Milanu ga ja sudo upoznao, znaš kakav fin čovjek, majk moj, kad je bio Fashion Week, kaže vam moja neka talijanska raja, haj kaže vam da ga upoznaš. Tako, baš nagodan čovjek, ko da je s nama ovdje u Sarajevu rastu, eto. Jel, bogat. Mislim, kako izgleda taj Dolce & Gabbana, mislim, je li ono povisok? Ma normalno, onako čovjek izgleda kako, eto, malo niži od mene, onako možda ono, šta je 1,75, ali znaš kakav je, onako pročela, fin, kaže, šta ima gospodine Hoki u Sarajevu, rekao, dobro, malo politička situacija nije u redu, ma kaže, bit će i to nahajr, baš onako jedan fin čovjek, eto, fin, hoda po zemlji. Eto. Ja sam bio ono pravo Ablegin kad sam ga upoznao. Šta si bio? Ablegin! Legi. Koji si ti ublehar? Šta sam? Ublehar, Balan, Dolce i Gabbana su 2 čovjeka. Ko je ba 2 čovjeka? 2 čovjeka, jedan je Dolce, jedan Gabbana, Balan, šta faliraš? I ti da budeš turistički vodič. Ma garant su me ba upoznali da s pogrešnim čovjekom. Halo, ljudi, evo, našao sam vijest na portalu, znate šta je fol? Šta je fol? Oni su u Sarajevu, ali niko ne zna gdje su oni odsjeli. Evo ga, portali daju 2 milje maraka, znači za njihovu sliku ovdje u Sarajevu, 2 milje. 2 milje maraka. 2 milje, evo tako piše. 2 milje maraka. Svudo vam i njih negdje moramo naći, uslikati i poslati na te portale, baš. Šteta da tolika lova propadne. Hvala, ti si dobar s njima, oni su tvoja rana, zoveš ih, hello, guys, obnovite pozdravstva. Dobro, mali, aj ne seri majke, ne seri, kod ja ne znam su 2 čovjeka, ba. Sad ti prije, htio sam malo šale napraviti anegdoti. Pa njima se svidjela moja čipka. Kome je se ba svidjela i gdje je tvoja čipka? Pa njima gore u apartmanu. Kom apartmanu? Pa u našem, u Kazablanci. Dođi vam, dođi se ljudi. Koliko ih ima? 2. Italijani? Italijani. Pa je, oni su ovdje, čovječe. Ovdje u našem hotelu su. Dolce & Gabbana ovdje. Jesu ovdje. Orient Expressu. Jesu. Ljudi, mi moramo te 2 milje uzeti.